إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتخم من نبي محمد صلى الله عليه وسلم أريهم الغرمنا وارب دين أسوا ذكرتك دعاتك مي مجليهك الغرمنا كي غميواني هتارو ذكره فرتم ذكرك نوت فرتم دعائك دتور نكون ميها دتور نكون ميها أين دتور نكون يرجع رشقا قائم بتبه ميهن نتكا أين كورا دعاء දෙවන දුආයකි රෂුකා ගායිම් බෙතිබේ මීහුන් දතුරු වෙරියා අට්ටකා කුරා දුආ තිම්වන දුආයකි දුනත තිම්වන දිකරකි දතුරු මතීගා තස්බීහ කියුමා තක්බීර් කියුම් හතරවන දුආයකි දතුරු වෙරියා අනුවත එනුම්ස් එහෙම් මිහෙ තනක ෆෑබා කම්ගා වානම එතන ෆෑබාෆා කුරංජෙහෙ දුආ මේ හතරු කන්තතකා බෙහෙ ගොතුන් إن شاء الله ميدوغي مي مجريهغا بلالاني أدي ما نبي صلى الله عليه وسلم كي بان واردوغي يا سوي أبو هريرة رضي الله عنه بدالوني ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أبو هريرة رضي الله عنه بدالوني ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم تمنى وداع بدالوي माने की एक फानु दतुरेगा नुकुम वडेगें रशुगा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने को एक फान टका दुआ कुरवे एक फान में दुआ करवनी अस्तौदिउक अल्लाहु अल्लज़ी ला तज़ीअ वदाइअहु मिफदा आदे ए वे इल्म मिदाल वनी दतुर कुरामी हा एना रशुका कायम बतिबे एना के अहुल वरिन्ना एना गातमा के में उन टका मी दुआ कुरुं شرع وجم واقم أنت سنة وجم واقم بدعاء ببنني أستودعكم الله تمنى تبامهم حوال كرمه الله تعالى يا الذي لا تضيع ودائعه إكلانجي بالهتوا إتش وتحوال كرويج إتش جلني كربان رسكلانجي نونه الله تعالى كامه نوتا عليه ركعتير كوفيكم غوانما e alaka nuwata ekamaka gellun devene ves faraden nuwane ema mi duaaga mine Allah taala yengena barosa wani ena daturigga minukumegen dani enage barosa wani ena wakil kurani Allah taala ge hadratun ena mi edeni enage ahulwerinna enage gatimage mi hunna enage darinna enage mudada Allah taala rakkader kodum edi Allah taala ge hadratun mina mi edeni medu أدمي ودع مبوجه مرادك. أبو هريرة رضي الله عنه قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى الوداع بدالويه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي مبوجه معناه كي دو كلهم معناه يكرك فان بيفرن دو كفن حكم ودا جنبني إيه بكير القرآن وجا سورة الضحى كتفسير وجا علم بدالو فاوي سورة الضحى باوال بن سوبا بيكتم بيكن واقع دكهم بدالوني ما النبي صلى الله عليه وسلم وحي باوال بن فتم فهو دوستك وندين وحي مدكنيگن داواهكا اهندو مكة کے میہم کافر مبننی مشرک مبننی ودیا محمد دو کرے وجے مانے کہ اللہ تعالی محمد کے فان دو کو لافیے محمد کے فان دو کو لافیے وحی مدکنگن دی دوست ہے کہ ای بار دوست کم کو اس بنوے ادی فنارا دوست کم گاوس بنوے امی مبننی اللہ تعالی محمد کے فان دو کو لافیے ان اللہ تعالی سورۃ الضحى باوال بنی سورۃ میں اننی ما ودعك ربك وما قلى كالغفانو کے ویری رس کلان كالغفانو دو کو نلبتے ادی كالغفانو دے کے نورہن تریے وڑی کے نوتے امی گنی وداع کیوں مکی
bayaku duko fadihun kamuga adi mi du'a kiyumuga mane ki astaudi'ukumullahu alladhi la tadhi wada'i'uhu migota kiyun sharu egen wakan ade migota kiya hendo ena barosa mikurani Allah ta'ala ya ena wakil mikurani Allah ta'ala ya ehen namaves sababu takuga hifan jehen sababu takuga hifan jehen ena duko fadiye mudata ke kamuga wanama nuwata ena duko fada geyaki ge kamuga wanama egege talulafa mifadan kiyuma fahuga Allah ta'ala ya barosa kurma fahuga ena nugumegen dani ena me suwale ki no bitakhun ena Allah ta'ala barosa koffa Allah ta'ala wakil koffa sababu tawga hifuma fahuga dem mi du'a kiyuma fahuga ena gossikamuga wanama ena ge mudalaka nuwata ega ahulwerinnaka gellume libidanato nuwata nunto mi algormenna kollan je komme befulo ko sebiyege amilla nafsa kollan je suwale ade Allah ta'ala ki ikalange rakater kurba fi ikkam gawanama eya evves farataka gellu mennu deve ehen namaves Allah ta'ala mistakun imtihan kuraw mattaka duniyega mistakun lavwa fawane imtihanu ge gotun eneya musibate kurimati vedane em kiirut qur'an ge eteken ayataka Allah ta'ala wahi kurba fawane Allah ta'ala diruruma marum lavwa fan imtihan kurmattaka eki gotum mistakun imtihan kurevene em Allah ta'ala kiirut qur'an ge wahi kurba fawe ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تمن إله تيبامهم امتحان كرفا مشيمه بڑھا ہون کما بیرویتی کما مداتکا نفستکا ادی میواتا انکرفم مفد کانتتک اللہ تعالی امتحان کرونی افو کلان وحی کرونی وبشر الصابرین کلگفانو کدرین افاورکم خبر دیواشے اینا سبب توگا حفاظ ہٹک کمکو اینا یک کامک کری مجویدان ای امتحانو گے گتن اللہ تعالی اینا امتحان کرو مٹکا افو می وحی کرونی کدرین افاورکم خبر دیواشے افو کدرین کی کو بیکن بیان کن دیو اللہ وحی کرونی الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أبامهن كي أبامهن مصيبات كرمة وجهكم غاوانما ميهكو لوبي كراميهكو لوبي واميهكو داريهكو بابيهكو نوتا إبدي بفا أخكو مار وجهكم غاوانا مثالكا كتريوان أبامهم بنانه إنا لله وإنا إليه راجعون ألم ملكو كمبني الله شيء أدي إلهك حضرت شيء إمبري ألم رجوع وانيس مفدام بنامي هن افو نتيجه کا وگن دنے کینے کنتو اللہ تعالی میگے نتیجہ بیان کرو وحی کرو ونی افد می ہن موری افاورکم خبر بیان کرو وحی کرو ونی اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمه ابامی ہن شہوری ابامی ہن گویر رب کے حضرت فافسوا ما رحمه واولئک هم المهتدون ابامی ہن کی ہدایت لبگم وا می ہن کی اما لو بتاخون الگونمن امتحان کرو مٹکا اللہ تعالی ایکی ایکی مصیبت کرمتی کرفان الگونمن سبب توگا ہفی اکامکو می مصیبت تنگنان انمس الگونگے مچا شروع ایگم بنی سبب توگا ہفن وارد ایکی نیاسوا دعا تکیوں مفد مصیبت کرمتی وجکم گاوانم مصیبت کے وقتگا کتریوے اللہ تعالی کے قضاء قدر اللہ کے تعالی کے نیا فلا روحجکم گاوانما ابامی ہن دنیا آخرت کے کامیاب لبگم بانی ابامی ہن دنیا آخرت کا نصیب لبگم بانی اللہ تعالی کیرت قرآن کا وحی کروانی وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ابامی ہن فرہم جزا دوینی قیامت دوہن فمن زحزح عن النار وادخل الجنه نركان اكتبا قروي سورغل ود جميع هذا الناش فقد فاز اين كامياب لبجه اين كامياب لبجه اف وحي قروني وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور كهيوركم وغتي فلدج كم غمنوي دنيا کے جرے اول نوے دنیا کے کنتت تکورمتی وانے مصیبات تکورمتی وانے اين ہننے دے کنتتن اين کورمتی وانے اي امتحان کے وقت کا اللہ تعالی کے نهايه روحی
Allah Ta'ala ge niyaya ruhi Allah Ta'ala shukuru erijjikam ga awanama ene yen huri mi ufaverikam ge khabaru ade dewanen algunna ki ge miwa zikraki rashqa qaam be hunna miha ena daturwariya taka kora dua em daturwariya datur fatta henduga ena ge ahuluwerinna ena katima ge mi hunna ena lobi kora emme ha icche Allah Ta'ala belehtum hawaluko ilahu ge rakkader kaman eji dua kurmafahu ena midane ehindu emihum datur wariya attaka Qur'ane dua me nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fawe kefan bayan ko devwa fa dua ki astawdi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amalak timanna Allah Ta'ala ki ben rakkader kaman edeme daturwariya ge kantattage rakkader kuddunuma medeni tinkama kamedeni daturwariya ge deen rakkader kuddunuma sha daturwariya ge amanat terime ekam ga levvuma sha adi daturwariya ya heu nimume devvuman edi ene me dua korane tinkama ka furtam kamaki daturwariya ge deen rakkader kurman edi me dua korane adi algod menge tere warakkine mi hunnaki ekeki gawmutaka datur kurame hum bes farwasha minum benun taka eki gawum taka datur kurame hum algon men kafir gina bahara awattere gawum ta eki kafir gawum taka vum algon men ten warag gina divahim mifad gawum taka datur kuraero e gawum takum warab ba'ur munkana atte fenegen ebade emme bodu munkaran Allah Ta'ala sharik kurun eba faal wegen ebade budukolu taka falli taka ebame hum atun adafa budu taka alukon kuramun datan eba fene rabuima adi minum seteke bæwaru munkarattaken enen eba fene gende insana ge hiteki wara tafatu en kala ecce eneya gina kantattake munkarattake fennakam gawanama ammuko munkaratte fennakam gawanama ei kitam me bodu faafe kam gawiyeves dus kolokon eneya ei kudakamekam ga belem fasha fasha bana belem fashane midenne wecheki algodu men emme furtama de rajyega algodu men handan unne ero mihaku maralewon kamge khabaru libumun algodu handan ve not bay befun vidalwati ves aduwe mihaku maralewon khabaru emme furtama dewmun eduwahu malega game beran nukunnames bay mihun jehilum ve fatebikama emme furtama efada bodu kame efada bodu jarimen hingalamun ekama berwetiwi ehna mes mied algomen me fenegen dani nustakon miyege gaya wal jafi mihum marogen datan mihar eha bodkam kannuwe mihar eha bodkam kannu am kamaka befemennane mi algod me dannawa icheke munkarat kafir qawmtaka datur qurairu munkarat feni ena e kantataka farita mun ei dem munkarat kamuga ene balanu gon hisaban ebade එහෙම දතුරු වෙරියාටක අල්ලාහ් තාලා කිම රක්කාතර කම මේ එදෙනි ඒනගේ දීන් රක්කාතර කොද්දින මං එදි අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුන් මේ එදෙනි ආද දෙවනකම කි ඒනේ කි අමානත් තිරිකම ගාලබු මං එදි දුආ කරණි දතුරු වෙරියා ඒන දතුරු කුරායරුගා වර බෑවරු මුආමලතක කුරාන එකි මීහුන්නා එකි ගොත ව්‍යාපාරිගේ මුආමලතක මිනුම් වස් එතකේ මුආමලතක කුරාන ehma mi edeni eneki amanat terikam ga lebuman enege muamalat tawga khasako rashum beruga ena nudanna bayge kariga muamala kurakam ga wana ma shaytana ifad kame enege hitab wattafanatiwe Allah Ta'ala ki ba mi dua kurani eneki amanat terikam ga lebuma hame gota ilmen bidalwani Allah Ta'ala sharuku rabba fawatak kantatege namaz kurma rodehifuma adi Allah Ta'ala nahi kurabba kantatta ei taklifi kantatta miis amanatikama mifada kantatta mi kantatta bes rakka terwa mi hikam ga ene lebu mangaje dua korani ei mi amanatikka egeni Allah Ta'ala kirdu Qur'an ga wahi korwani inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah Ta'ala taklif tan husheluvi udutaka bima adi farbato gamacca ehenna mes etegedi ekama birwetiwe ekamun ekibave insana e taklif tan ufuli insana ufula fa taklif ta ki Allah Ta'ala amur kurabba fa wa amurta Allah Ta'ala nahi kurabba fa wa nahita
එහෙම එන නුදන්න බයෙක්ගේ තිරේගා උළුණු කමුගා විනමස් අල්ලාහ් තාලා කිබෙන් රක්කාතරකම මේදෙනි එනේකි එකන්තත්තෝගේ මච්ච රක්කාතරිවා මේ කමුගා ලැබුම අද තිම්මන කමකි එනගේ නිමුමකි දතුරුරියාගේ නිමුමකි හේව් නිමුමක කමුගා ලැබුමන්ගේ අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුම් මි දුආ කරවෙනි ade fahariga daturweriya ena ekura daturaki enage emme fahu datur kamuga vedana ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith ko fawani innamal a'malu bil khawatim amal tabina wegen bani e amal tawge emme fahu amal tawge matcheshe eni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ifaraku nukum wadaganawani ekade fawanu ko sahabi naikiga hangurame nukum wadaganawani aja hangurama kuremuntiero sahabinna finedagannawani ebekalunga tereng befuluku war gadeya kafarunga lashkara hamaladi kafarunga tereng gina adadeke bayaku gatur kollatan hivvaru gada befule ehinde ebekalun e sahabiya ebefulaka sanawu dalai ehinde ba nabiy sallallahu alaihi wasallam e majriga hunna hadith kurawani huwa min ahli an-nar ehneki narakawanta weringe tereng miheke aja sahabin ekama tafsilu hoddevi ikivigento eneki kafirunna hanguram korumunda warugada mihe hivvarugada mihe kivigento ma nabiy sallallahu alaihi wasallam egoten hadith korevi ad ebekanu denada gannawa ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith fudaki allah taala egalang rasulan ibwa wahikan ebekanu denada gannawa ehem sahabin kore bekalogu midenne befulage kantatta hingaga belehunuttu mattaka edu hunnevi mi sahabe fenewada gannawani hanguramaga zahamta libi ema nabiy sallallahu alaihi wasallam ena eki narakawantereke buni befula zahamta libunga sabun ekantattaka kennu kuregen emme fahum amilla atum furana duvvalani efo bekalaka wada ma nabiy sallallahu alaihi wasallam garewga mi waga kiyade ma kalefa hadith kurawani inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas miha ku suwarge ge amal takun amal qur'ane mistakun fenna gotuga ena namaz ko rode hifa zakat di surge ge amal takun ena amal qur'ane ehen namas ena wegen dani wa huwa min ahli an-nar ena wegen midani naraka ga holweringe tereng يف وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة هم يقولون نرك وانت ورينج عمل تكو ميها كو عمل قرآن إهن نمس إيه نبي بيجن دني سورجة أهل ورينج ترين من النبي صلى الله عليه وسلم يذكروني إنما الأعمال بالخواتيم عملت بنا بيجن بني عملت وجن نمم جمتشي مرادك إن فرت من نماذج كو رود هفا هيو كنت تقوم يقولني إهن نمس فهم إكنت تدوكو nubakamuga maguga hutta nubakantaku kon ulene kon ena ya maru baddal kori hema ena egenji nuba marukun ena maru egenji anekaku nubakantaku fahum ekama taubawe allah taala ga hadratu rujuwe ene faafa fuhegam wa halu ena ge maru ena ya baddal me kori hema hadith kurawani amal te bina wegam bani emihege emme fahuge amal te gamatche furta marangal mulunu miya fahun nuba wedan furtama nubak ngulunu miya fahun rangal vidan emma daturweriya attaka mi dua kurani enage emme fahu amalaki heu amal take kamuga levuman edi mi dua kurani nubitakhun enage amalaki nuba amalu enage emme fahu nimumaki nuba nimumekkumuga vidanati salafus salih ekama warab boda birtu wadaganne al salafun gatene begale sufyan thawri ekalefanaki ilm werikama taqwa werikama zuhud werikamga misalu jahale bekale ekale gafanu kirit kurava ekale gafanu vidalwani akhafa an uslaba al-iman 'inda al-maut timanna birugane marge matiga timannage iman kan nigula gane vidanatiwe nuba nimumel libidanatiwe ekale gafanu kirit kuravani em algod me mi daturu iriyattaka mi dua kurani hewnimu men allah taala ene debu mattaka ehne muslu bitakhun algod men ikhlas terikama ekega allah taala algon kura kam ga wanama allah taala algod men ge amal take gelle nu kurawwana emi hakan hewnimu me devwan ene sabit ko devwan allah taala kirit qur'an ga wahi kurawani innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala
hamagashurun iman ve heu amalu takko me hadannash inna la nudhi'u ajra man ahsana amala heu amal kurami hage daruma Allah taala netin kurawwane Allah taala heu amal to kurami ha en ikhlas tarwi ekamuge matiga sabit ujjekam gawanama ekamuge daruma Allah taala ene devwan ene ya ekamuge daruma gellume nukurawwana ehem venunto Yusuf gefana gawaha ka Allah taala bayan ko veru aziz ge amikamalun Yusuf alayhi salam ke ben fahish kame kurman edumun Allah taala Yusuf alayhi salam rakkader ko devane ki vegento Allah taala ki Qur'an ke gawaha ka bayan ko wa wahi korwane kadhalika linasrif anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin timangela ekale gefana ke ben fahish bodu ke ba fahish kan tatta dur kurumatte sababaki innahu kana min ibadina al-mukhlasin ekale gefana wegendiyai timan ilahu altakun kore ikhlas teri alkamga ikhlas teri kama kiga alkonko Allah taala ga wajhu fula daga alkon tatakko ekamgo matiga sabit wejkam gawanam Allah taala emihe ko sabit ko devana ema lobetakun algon mefada dhikru taka rakatir wambi algon menna amaya ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ga sunnatun asawa mi dhikru taiki wara kuda dhikru take ehna mes algon me egigen dani mige maana tanavas wegen wakam mige maana warabboda tanavas mifada dhikru taka mifada du'a taka algon me rakkatir wambi adi minum mes ehen du'a e datur wariya kurmatta ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge arihum warjin asave edduwa ko begal ko wadaage midannawane e Allah ge rasula e timanna minukunnani daturek ge ehdi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam enetta du'a ko devvi egefan hadis korwani zawwadaka Allah at-taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara Allah laka al-khayra haythu ma kunta zawwadaka Allah at-taqwa kalegfana Allah ta'ala taqwa warikan mimbar kurabasha wa ghafara dhanbaka adi tibage faafa Allah ta'ala fussawa devvash wa yassara laka al-khayra haythu ma kunt adi tibavi komme tanegga hewkamuge magu tibaya Allah ta'ala fahigo devvash migotan kalegfana ebe fulaka du'a ko deve emme ilmerin vidalwani kurige asama dhikra adi mi dhikru jamaa kulle vidane mane ki datur veriyataka rashuga qaimati mihunna kuravidan astawdi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amalaka egota bunumappa itur kuravidan zawwadaka Allah at-taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara Allah laka al-khayra haythu ma kunta mi tamsi itur kuravidan kama ilmerin vidalwani adefo menene ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale fanu ke sahabin tarbiyat ko divwa fawa gotige lamasen bisalim adama nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale fanu ke sahabin tarbiyat ko fani abadus Allah taala dhikru kurma abadus dhikru ummati ke tuma ekale fanu ke sahabin tarbiyat ko divwa fani ehme Jabir radhiyallahu anhu vidalwani kunna idha sa'adna kabbarna timamen datur matiga ustanakan arakam gawanama takbir kiyame Allahu akbar kiyame wa idha nazalna sabbahna adi ustanakum fa'abakam gawanama tasbiha kiyame subhanallahi kiyame ema mi megen dani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ga sahabin migota abadus amal kurabwa kama ema algodmen datur kuraruga misalaka matinda boduga maccen arakam gawanama Allahu akbar kiyun sharwegembe adi tirkura eroga subhanallahi migote kiyun sharwegembe algon men hiwes nukuraha gina tantanuga algon men midhikur kura vidane ei algon men siding ara eroga wes Allahu akbar liftum maccen ara eroga wes Allahu akbar tiriya faba eroga subhanallah em abadus ala gulifa mewani Allah taala ge zikr kurum matiga enage emmeha amalu takuga Allah taala zikr kurum imenige mewani efo menani emme fahu zikrege gotun note du'a e gotu menani datur veriya tanaka faba henduga manzilaka tanakan ena faba henduga ena kurange du'a أما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك كيفان حديث كرواني ميه كتنا فاباه هندوغا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مفدين كياف كم غاوانا ما أين اتنكم
furafuma daanden ene evves gellume etanakun kurmati nuwana kama emi ko tanaka faaba hinduga emen midal wani ei datur koffada mi hakam gawena mes no taagod men tanaka gossa etanaka faaba hinduga tanaka da hinduga mizikur kiyaf kam gawanama ene gellume nuwana kama adi mizikur gam yannani a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq Allah Ta'ala ge emme furihama kalima fultakun rakkaateri kama medeni ekalang hadrat ekalang emme furihama kalima fulta medwerigo ekalang ge keben rakkaateri kama medeni ekalang ge heddevi emme ha teketige nubakamu aj Allah Ta'ala adwafa ma khalqu takunge adadu gina guna e shaytanun kam gawina mes insanun na gellun denu eteket taketteve em ena mirakkader kaman edeni etaketi heddevi Allah Ta'ala giban ilahunge emme mativeri kalima fulta hukun rakkader kaman medeni etaketi genu bakamu ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani mifadan kiyaf kam gawanama ene gellumen nuwana kama etana fabahu huriha indaku kuriga kuri zamanuga jahide zamanuga mushrikun datur koffa dairuga emihun tantana faaba hinduga waadiyaka faaba hinduga emihun bune ule ege tere mihago tanaka faaba hinduga emme furtamas goalani a'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sufaha'i qaumihi ena jinnige kiba me waagen edeni rakkader kamen edeni e waadiga ule emme bodu jinnige kiba emihunge rais nuata emihunge bodu miya kiba me rakkader kamen edeni e kudiyechin kura gona takun emihun salama kuruman edi e rakkader kamen edeni emihun kongulunu kamen ei eme kiirutu qur'anu ka Allah Ta'ala mi waaka bayan korba wahi korwani wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa insinge terem vie bayaku emihun shaytanun jinnin kiba rakkader kamen edeni mifadam bone timana rakkader kamen edeme emihunge bodu etige kiba fazaduhum rahaqa ehem bunumun ebamihun jinnitaka bodaverikan ituregen dia emihun egen diei insin ves emihun beenon jihingen wakama em Allah Ta'ala kirtu Qur'an ge wahaka bayan ko devwa famani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devani a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq migote kiyaf kam gawana ma eneya gellume kurmati nuwana kama em lobeta kun algon me mifade zikrutaka rakkatir wanwe zikrutawge terega algon menge haya dirwam we erun algon men iman kam matiga tidmoga sabit we gendani hada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.